Bok, dobro večer, ne, dobar dan, koji vam je već dobar dan kad god ovo gledate, Gorjansku TV i to. Danas smo vam pripremili neke malo egzotičnog i to orijentalnog. Za orijenta napravili bomo mješavinu za karija, ne. Znači nekakvi kari bu to bilo, ne. Znači to je zapravo super jednostavno, ne. Evo ja sam tu pripremio. To vam ide unutra, u biti ovo su tri, ovih je 5 glavnih, ne, 5 kraljeva ide unutra, ne, u karija. A to su korijander, komorač, kurkuma, kardamom i kumin. 5 slova K, ne, po tome budete si zapamtili. A sad još možete se dodati ako imate piskavice i ako imate gorušice, ide i ona neka nigela, nemam pojma kako se to zove. Ali toga se samo malo onak stavite, ne. Kaj je bitno kod ovog omjera? Idete, najviše vam mora biti korijandera unutra, a najmanje kardamoma, ne. Tu je sad ključ svega. Sad već vidimo otprilike koliko imamo koliko imam korijandera, znam da bi mi toliko negdje otišlo i kardamoma, ne. Jer mi kardamoma ide najmanje, a korijandera najviše, ne. To su omjeri otprilike. A tu idem još sa kuminom. Evo ga, to je tak negdje, ne. Kaj sam onda rekao? Kurkuma. Ja imam samo mljevene, inače to je tvrdi korijen. Kad vam fakat treba čvrsti mužar da to napravite. Evo ja vam taj jardak negdje stavim. Kurkume mi ide malo manje, nekakav mi ide korijandera, ne. A koromača mi ide malo manje, nekakav mi ide kumina, ne. Evo ga, tak mi to nekako bude ispadne, ne. To su mi ti glavni. I sad si bom stavio tu gorušice još malo denem. Tak nekak. Tak negdje. I ova je piskavica, ne. Tako da to bi bil kari od 6 začina. Tak ne ide piskavica. I tak ne ide ovaj. Znači to je kardamom, to je kumin, to je kurkuma, to je koromač, to je korijander, ovo tu je gorušica i ovo je piskavica. I sad prvo bi trebate napraviti, ako nemate tog mljevenog kardamoma, prvo njega treba izvaditi, ne. Ja ga prvo ovako malo nabijem. Svega sam par put lupil i on se već meni otvorilo od kore, ne, a to je ono kaj hoću. A kari vam je dobar za kaj god si hoćete, ne, neke sa piletinom, neke sa rižom. Neke možete ga u svinjetinu isto stavljati, ali ipak je za perat to nekak najbolje. Kad budete ga napravili, ne. Evo tako vam to ispadne. Meni se čini čak da mi je previše, toliko mi je ispalo sve zajedno od kardamoma. Ali stavio sam preveć, znači ja sam stavio jedno 7, ne sjećam se više koliko sam stavilo ovih, ali očito u pol manje, ne. Tako da ništa, su mi samo natrag. A ovo tu kaj je kurkuma, ako imate kurkumu kaj vam je u tom tvrdom korijenu, to vam valjda negdje ovak, negdje bi možda bilo, ne, kad budete zmrvili. Tako da znate koliko trebate, otprilike omjere se napravite, ne. Ali to je to, sve tu više manje budete vidjeli, ako budete si to sami delali, onda bi vam se to već nekak napravilo, ne. I niš, sad to je to u biti, idemo unutra.
to je to, ne? Vidite, to vam je taj fini kari, koji si možete koristiti ko začin u nekim jelima, ne? Od piletine, riže, nekih grahova, leća i tak stvari. Da je bilo to od gorjanske kuharice danas popodne, evo. Pa si možete napraviti karija ili kaj ja znam, ne, kaj god već hoćete. Još bi vam neke od svema svema, ok. Gledajte Gorjansku TV i to je to, vidimo se, ne, bok.